I gde ste ljudi? S.Cespul TV. Danas ćemo nastaviti parkour mapu. I ja sam na ovom checkpointu. Ajde da krenemo dalje. Da radimo parkour. I radit ćemo malo brže. Tako. Tako, dobro. Da li ima kamena? Nema. Okay. Ne, pali smo. Ajde da krenemo dalje. Znači, za sad smo mnogo bili brzi. Dobro. Evo ovdje je ovaj kamen. I uspjeli smo. Znači sad smo opet naišli na checkpoint. Idemo na sljedeći checkpoint. Ne. Čekaj, gdje sad krećemo? Ovdje sam bio ok. Znači sad smo na pustinji. I krećemo. Ok. Znači mnogo sam vežbao parkour pa ga sad malo znam. Mislim znam brže da ga radim. Jali. Samo mora brzo da se radi i onda ćete uspjeti. Ja sam tako radio i na kraju sam uvežbao. Tako. Ok. Ne! Pali smo! Idemo dalje. Dobro. Ok, znači sad smo opet ovdje. Idemo dalje. Evo ga, na checkpointu smo. Idemo dalje. Znači sad smo već na nekoj vodi. Ne, on je moguće preći. A možda i moguće. Evo ga, moguće. Idemo na sljedeći. Kako? Ovo nije fair. Ovo ovdje je prosto, ali ovo dalje baš i nije. Ok. Evo ga, opet smo checkpoint. Krećemo dalje. Ok. Dobro. Sve ide kako treba za sada. I mnogo laguje svet. Znači vidite šta mi se događa sa svetom. I pali smo. Znači gdje je više checkpoint, ovaj nemam pojma. I krećemo. Tako. Pa gdje se sad ide? Aha, evo ga. Ok, konačno smo na checkpointu i krećemo opet na neko ostrvo. Ne! Jaj. Nisam vidio blok. Sad ćemo probati da vidimo gdje je taj blok. Aha, to je onaj tamo kamen. Znači, znaću da je tamo. Znači, ovdje mogu da idem lepo i brzo. I ovdje sad moram... Dobre, uspjeli smo. Idemo dalje. I na checkpointu smo. Krećemo dalje. Ne! Pali smo 49 puta. I sad smo bili malo ubrzali i opet smo pali. Znači 50 puta. Sad moram lakše. Tako. Ok. I ne! Pali smo! Znači, moramo da pređemo ovaj deo. Mnogo je težak. Znači, u onom delu bilo je lakše, ali ovdje sada je mnogo teško. Znači, bilo je lakše u epizodi 1. Evo ga. Sad moramo ovako. Ne.
Ovo je sad isto teško. Čekaj, gdje je ovo? Ne, kako ovo preći? Ne, kako? Evo ga. Sad moramo samo polako da idemo. Dobro. Dobro, dobro. Dobro. Ok. Evo, sljedeći smo checkpoint. Krećemo dalje i pali smo opet 55 puta. Pa je li ovo moguće? Ja ne znam šta mi je 50 puta da padnemo. Ali zamislite 100 puta da padnemo. Ali ovaj parkour veoma je dugačak. Ne znam kada će se završiti. I opet smo na nekoj pustinji. Tamo smo, mislim, radili. Da, pa smo išli tamo i ovdje došli. Znači, mnogo je dugačak. Tako, 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 tako. Ok. Znači, snimat ću kako ukloniti lagove u Minecraftu. Mislim, samo nekada će to raditi, zato što probat ću još da provalim kako da ne laguje. Znači, meni ovako ne laguje, ali zato mapa ne znam kad će se učitati. Zato što kad sam na ovom svetu ima mnogo itema, pa zato. Ok. Ok. Dobro, opa! Znači nismo uspjeli uopšte da padnemo. I ovdje su bila dva ona andezita. Šta je već? I mi smo mnogo visoko. Skoro smo do oblaka. Mislim, ajde da uklonimo oblake. Gdje su oblaci? Gdje su oblaci? Oblaci lepa isključi. Svetljenje tmurno, znači vidite kako treba da se podesi. Senke entiteta isključi. Sad je dobro. Znači u ovoj epizodi ste vidjeli, ali ko ne bude gledao epizodu ja ću svejedno snimati. Sad moramo ovdje. Ljudi, kraj! Bliži nam se kraj, konačno. To... Kraj! Diamond block znači kraj. To... Pobedili smo prvo. I nova planeta. Ja, pa ovdje sad idemo dalje. Idemo na Mars. Malo će mi kod Marsa uraditi parkour. Znači ovdje dobijamo mnogo toga. Znači imamo svašta. Kako doći? On je fair. Jel imamo ovo beskonačno? To. Kako je teško. Ne, kako? Što sam pao? Izgleda da neki blok padne. Znači ovdje blok padne. Ok. Eno ga checkpoint. Prvi checkpoint na ovome. Pali smo. Znači ovo je ko onaj kamen na onoj zemlji. Jaj, kako je brzo. On je fair. Brzo. Uspeli smo. Ne! Kako nisam dobio pojačani skok? Nije fair. Znači, ste vidjeli, nisam ga dobio. Izgleda da se tada ne dobija. Jeste vidjeli? Nismo ga dobili, nije fair.
Ovo znači totalno nije fair bilo. Ali ovaj parkour mnogo je težak. Ja ne znam da li ću ga uspeti. Tako, sada. Ovdje je sad slabije. Da, ovdje je slabije. Okej. Okej, probat ćemo do drugog ovog i to bi bilo to. Tako, ne! Kako smo pali? Moramo da pokušamo. Da dođemo barem do tamo. Kako me izluđuje. Samo crkavam. Vidi, ovo nije fair. Ja, meni je ovo više dosadilo. Znači, premotajte klip, sigurno ću 100 puta crći. Vidiš, šta je ovo? Znači, možda i nećemo uspjeti zato što ovaj parkour mnogo težak. Znači, ja ne znam šta da vam kažem. Ne, kako? A izgleda da smo tada dobili letenje. Čekaj, šta? Pa u kom sam ja ovo checkpointu? Ma čekaj, kuda ja idem? Jel ja idem ovdje? Ma ne bre, gdje sam ja krenuo? Da, ovdje idem. Malo sam se zbunio. I, ajde dođi. Znači, ja znam otprilike kad će da dođe. I crkli smo 19 puta, a prvi smo checkpoint. Mislim, pali smo toliko puta. Okej. Ajde da ga pokušamo. Dobre! Konačno! Na Marsu smo uspjeli. Drugi ili treći checkpoint. Znači, ovo je totalno bilo teško. I probat ćemo da pređemo. Znači, ja mislim da će biti mnogo ovdje zemlji. Znači, sad imamo i Mars i tako. Znači, vidite, ovo je tek početak Marsa. Ja mislim da će ovo biti mnogo dugačak serijal. Znači, ovo je tek prva epizoda, ne, druga epizoda. I to bi bilo to. I da vam kažem, ako niste vidjeli, znači, ako ne znate link od mape, imate u prvom videu. Znači, ukucajte Stefan Games i onda nađete Vatreno S i tako dalje. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!